Naša mentorica je gospa Metka Lešničar. Veseli nas domača glasba. Pri nas v Prlekiji se dobro je, pa pije, pa dela dosti. Tako da lepo vabljeni, boste se nam kdaj kaj pomagali. Hvala lepa naši skupini Budalo. Zelo smo veseli, da ste prišli z nami in ne bi bilo danes niti približno tako luštno brez vas.